Dobar dan, dragi učenici. Danas ćemo početi sa proučavanjem Drugog svjetskog rata, najvećeg ratnog sukoba u istoriji čovečanstva. Drugi svjetski rat je trajao od 1. septembra 1939. godine do 2. septembra 1945. godine. Rat je vođen između sila osovine, Rim, Berlin, Tokio, odnosno Trojnog pakta, koje su činile Nemačka, Italija i Japan s jedne strane, a sa druge strane bila je takozvana antifašistička koalicija, koju su pre svega činile Velika Britanija, Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države. Borbe u Drugom svjetskom ratu vođene su u Evropi, u Severnoj Africi, u Aziji, na Atlantskom i Tihom okeanu. Šta su zapravo uzroci za izbijanje Drugog svjetskog rata? Možemo reći da se oni nalaze zapravo u međunarodnim odnosima između dva svjetska rata. Nemačka kao poražena država u Prvom svjetskom ratu morala je prihvatiti veoma stroge odredbe Versajskog mirovnog ugovora, a nezadovoljne podelom teritorija bile su i Italija i Japan. U ovim državama između dva svjetska rata na vlast su došli totalitarni režimi, o čijoj agresivnoj spoljnoj politici smo govorili u prethodnim lekcijama. Možemo se malo i podsjetiti. Kao što se sećate, Nemačka je po dolasku nacista na vlast 1933. godine izašla iz Društva naroda i zatim je krenula sa kršenjem odredaba Versajskog mirovnog ugovora. Pripojila je Sarsku oblast, zatim zaposela Rajnsku oblast, izvršila Anšlus Austrije 1938. greška je na karti, a zatim je 1938. godine takođe pripojila i takozvanu Sudetsku oblast, koja je pripadala Čehoslovačkoj. Početkom 1939. godine zauzela je zapravo i preostali deo Čehoslovačke. Italija je takođe vodila agresivnu spoljnu politiku. Ona je 1936. godine u Africi osvojila Abisiniju, odnosno današnju Etiopiju, a 1939. godine napala je i okupirala Albaniju. Japan je takođe vodio veoma agresivnu spoljnu politiku i 1931. godine izvršio invaziju na kinesku provinciju Mandžuriju, gde je stvorena jedna marionetska država koja se nazivala Mandžuko. Da se podsjetimo još jedan put. Dakle, zaraćene strane u Drugom svjetskom ratu bile su sile osovine ili Trojni pakt i antifašistička koalicija. I možemo ovako kratko u jednoj rečenici reći da su zapravo uzroci za izbijanje Drugog svjetskog rata zapravo bile želja Nemačke, Italije i Japana da se uspostavi jedan novi poredak u Evropi i u svetu, pošto one tadašnjim poredkom uspostavljenim u Versaju nisu bile zadovoljne. Sad, kako je počeo Drugi svjetski rat? On je zapravo počeo nemačkim napadom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. Napadu je prethodio jedan inscenirani napad na nemačku radiostanicu koja se nalazila na nemačko-poljskoj granici. Naime, Nemci su jednu grupu osuđenih kriminalaca obukli u poljske uniforme i oni su zatim, navodno, napali nemačku radiostanicu. To se desilo uveče 31. avgusta 1939. godine. Nemcima je ovaj incident poslužio kao povod za napad na Poljsku već rano ujutru sledećeg dana. Hitler je u stvari planirao da takozvanim blitzkriegom, odnosno munjevitim ratom,
stavi Veliku Britaniju i Francusku pred svršen čin i tako ih spreči da intervenišu. Međutim, ove dve države su uputile Nemačkoj ultimatum sa zahtevom da odmah prekine sa ratnim dejstvima u Poljskoj, a kako Nemačka nije pozitivno odgovorila na to, 3. septembra 1939. godine Velika Britanija i Francuska objavile su rat Nemačkoj. Poljska je napadu neuporedivo bolje naoružane nemačke vojske odolevala 35 dana, nakon čega je morala da kapitulira, a njena vlada je napustila zemlju. U skladu sa paktom Ribbentrop-Molotov između Nemačke i Sovjetskog saveza, jedinice Crvene armije su sredinom septembra napale Poljsku i okupirale njene istočne delove. Od novembra 1939. do marta 1940. zbog zahteva Sovjetskog saveza da je Finska ustupi deo teritorije za formiranje vojne baze, vođen je sovjetsko-finski rat koji je završen u korist Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je zatim pripojio Estoniju, Letoniju i Litvaniju. Dakle, 1. septembra 1939. Drugi svjetski rat je počeo napadom Nemačke na Poljsku. Evo, možete pogledati nemačke trupe koje ulaze u Poljsku i vest u novinama o Nemačkom New York Timesu o početku Drugog svjetskog rata, odnosno napadu Nemačke na Poljsku. U aprilu 1940. godine Nemačka je napala Dansku i Norvešku. Danska je za Nemačku bila značajna zbog toga što je kontrolisala ulaz u Baltičko more, a Norveška je opet dominirala severnim pomorskim putem koji je povezivao Veliku Britaniju sa Sovjetskim savezom. Danska je kapitulirala bez otpora, dok je Norveška kapitulirala u junu mesecu. U Norveškoj je došlo do izdaje norveških nacista pod vođstvom Vidkuna Quislinga, čije je ime kasnije postalo sinonim za izdajnike i saradnike sa okupatorom. Sledeće na udaru Hitlerovoj Nemačkoj bile su Belgija, Luksemburg, Holandija i Francuska. Napad je izvršen u maju 1940. godine. Prve tri države kapitulirale su veoma brzo. Kao i u Prvom svjetskom ratu, Nemačka je Francusku napala preko Belgije, zaobišavši tako odbrambenu Maginot liniju. Da bi izbjeglo poljavanje od strane nemačkih trupa, francuske i britanske trupe su se povukle do obala Atlantskog okeana. Ovdje možemo vidjeti, dakle, delove Maginot linije. Dakle, još jedanput, u maju mesecu 1940. godine Nemačka je napala Belgiju, Holandiju, Luksemburg i Francusku. Na karti možemo vidjeti pravce nemačkog napada. Rekla sam da su se francuske i britanske trupe povukle ka La Manšu i tu je iz luke Dunkirk organizovana jedna velika akcija evakuacije savezničkih trupa u Veliku Britaniju. Britanci su sa nekoliko stotina privatnih brodića, jahti i čamaca prebacivali do britanske obale vojnike sa plaže Dunkirka koje su bile bombardovane. Cena ove akcije bila je veoma velika jer je oboren veliki broj britanskih aviona, potopljen veliki broj brodova i tako dalje. Pred kraj vojne operacije u Francuskoj, rat Francuskoj je objavila i Italija, koja je bila zainteresovana za određene teritorije, odnosno pre svega za zauzimanje Korzike i Nice.
možemo ovdje pogledati sada fotografije povlačenja francuske i britanske vojske preko La Manša. Nemačke jedinice su ušle u Pariz sredinom juna 1940. godine. Francuska je bila prinuđena da kapitulira 22. juna 1940. godine. Primirje je potpisano na istom mestu na kojem je Nemačka bila prinuđena da potpiše primirje na kraju Prvog svjetskog rata. Nemačka je okupirala 2/3 teritorije Francuske, dok je na ostale teritoriji formirana takozvana Višijevska Francuska sa sedištem u Banji Viši na čelu sa maršalom Pétainom. Zapravo radilo se o jednoj marionetskoj državi. Na slici možemo vidjeti maršala Pétaina koji je bio na čelu Višijevske Francuske. U Francuskoj je tokom rata delovao i pokret otpora, Slobodna Francuska, na čijem je čelu bio general Charles de Gaulle.